Mwaka thutha wa uria ungi bururi wa Kenya ukoretwo ukihariria bajeti yaguo iria ikoragwo ikiongerereka ataramu makigweta Kenya ta bururi ukoragwo giakiria ngima nene gukira kanua kuria muthia kigina gia kurugamirira bajeti ino gitakinyanagira kwigana. Mutugo uyu ukoneka guthie na mbere ona nginyagia hari mwaka twerekeire wa kigina wa 2025-2026 kuria ruhonge rwa kigina o ringi rwambatiritie muigana wa bajeti iria ndekithitio kurugamirira makiria ya ciringi tiririoni 4.2 ino ari nyongerera ya hakuhi nuthu tiririoni. Bajeti iyo no ironania ni gugakorwo na deficit ya bilioni 759. Ndumiriri ino ikeyumiria ta mugathe muno gia ngingo hari Wanjiku kuria atanyitwo kurika muhuko makiria na magoti mandanduku gukira maria ararihia umuthi. Ruhonge rwa ungania wa magoti rwa KRA rugitanywo kuongerera muigana wa magoti maria rukongania hari mwaka uyu wa kigina na ciringi bilioni 18 kuria ciringi bilioni 325.1 iria ironganio umuthi itanyite kuongererwo nginyagia bilioni 343. Angikorwo finance bill ya 2024 Kenyans ni maregire finance bill ya 2025 niyo Kenyans magetekera. Kurigana na muthathori wa kiwonjoria ST Wainaina, Mukenya ni mutegere mutego utario ta wa kihiyuko. Riu Wainaina akiuga turorete gacira-ini utakaria twagirete hari mwaka uyu gagutura mawatho meru ma ungania wa magoti. Tumiria cia tumite Kenyans maumire barabara makiregana na finance bill 2024 itumicio ni thirikari ni yariganirwo nicio. That even the pension for the former civil servants are from the taxes we are collecting today, not the money we deducted then. That money that was deducted then was spent then. Ona gutuika ministry ya kigina ni uritie muingi kwambiriria kuheana mawoni maguo nginyagia tariki 17 mweri ukite. Wendi wa thirikari kuhutheria rihia magoti murigo uyu ugekirirwo nganja mutugo wa kuongagirira muigana wa bajeti hari mwaka ukirutirwo mahetia na njira nene. Onongera kumenya mathogothanio maria thirikari ikoragwo na mohoro wa guthondeka bajeti ri ni frequency ya supplementary budget. Uru urona thiko ici mwaka ugithira kurakorwo na supplementary budget ita ithatu. I'm not afraid to pay taxes, but what are the services? What we are paying does not equal to the services we are getting. You find the National Treasury, you are coming up with projections which don't really are not implementable. Ona kio kigina kiria kiumanaga na uheani wa motungata ta wa ibandĩ, passport na motungata mangi kendekithio kuongerereka nginyagia ciringi bilioni 497.8 hari mwaka wothe wa kigina. Gutiri mundu ukoragwo na thina akiriha tondu ni wina benefit ura derive. Thina uria Kenyans menaguo munene ni ati turariha magoti manene muno no tutirona mbeca icio ureka. Medndekithia maya no maigite kigina kiria igubatara kumathwo kuhitukira ngombo gukorwo arikia muigana wa ciringi bilioni 759 hari mwaka uyu wa kigina kuria muigana uyu ari kionereria kia ati bururi wa Kenya no guthie na mbere na gukomba makiria uria thirikari ikoretwo ikirira muingi gikiari kionereria kia ati mathire ma bururi matigukundera. Ndungi bajeti hot air. Riu thirikari yambaga ku budget hot air igacoka kwanjiriria no wauga ni 4.2 trillion. No, from the past record ni uramenya KRA mati achieve aga target no uramahe target nene. Hadini ya Kameme TV leto lako ni Bataru wa Mwage.